I saw iwan sinunod kadang kotonggo Yesus lesolihon I saw iwan sinunod kadang kotonggo Yesus lesolihon kadang kotonggo Sandiri Yesus Kopi sanangan tetuong kumadati din sanan. May nati pati lembusa kasi sandati miyampay misita ko pa di isang sambayang. Kinaringan sundo isang kerjaan sorga kung si kau dat tetuong do bayno kano kagoy hay do kapagyampay mayad kay sisaan dat sambayang iti. Kung si kau tu palagasan ni hay simbayan mayad da piramutan mantada ko sa limpunon om gisam opupusan o kapagyampayan dahil tetuong bayno. Tinasambayang ni isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tetong madati din sanan, ikalan sanadat nakalaso na dating ginilat ay page the Dusun Ministry, paingkah nagidalot YouTube channel, asanang dad alumi sa piramutan. Iya di sumakot-sakot, timoti. Ano po na kapamilam, ako kurumatid umbalan to kon TikTok ko kago. Say na kayo alumis na pakakitanaan da TikTok. Milang ay manahak ko sigar. Okay. Hali piyah dot minarasam tamad dit kanihab. O gumu na di minaluyud nga tadaw di bayno panangidhitih na patuan nakasuanga kamoyan dat marasamom aluhong na tadaw nga ay so hindi ko piyohot araw na ko poris-poris nga ay so it asapo ko piyot rasam mo rin mikot paingkurah piyangat ilo no ataguangan natin ititimpo na bayno tatong bayno nakasuwang ta kono ditit tulan ko hopo daw miso ay duo pano hopo daw siya mo tadom ay iti tulan ko hopo daw miso kamoy no padihom ay onom pon hopod onom no hopod tadom ay iti taon okay may aruhay ay santaw na aruhay ay santaw aruhay to kon lumohing aruhay kokikang dadid mumang mulok o lumohing umikang hindi katutukon tatong bayno isa kago pa ng barasandat alumis milo naging barasanda agat kumadati imanggita tuluh dat kasalimpun idwalay isu angga kitab pengkhotbah buku kasiyam ayat kahopod nunu na pa'y arubaan dalongan nudman buruo na rin yan pa'y ayay at kagarasan no kakuhaan na pa nga aysa no matiburuon pertimbangan kamilaan iswang na pamagunan na tulun na patay hingga na pohot ko ngayon ka sekolah sabat na pa dati dat iswang got idam malahing dat dendo ngam baharohoy tidi aki nga kawaya karait to kanagid ay
iti kapatayon. Karait akan lagi kapatayon. Nakuro tu harati kapatayon, pengkuron na kasalimpun, manta didim awayaan nanda datid agu munda tuhot datid karait ti nakapatayon. Iso no pamantadi ay bulayan nga gisam bisabat nakatalib nga ay orangaw pa iti tuhot. O ata ka pa katilambusan pengkukurahot page Dusun Ministry o sanang at kawayan ay mi putut-putut nga alansan ko lohod aso channel at pengka hadalo na update na dalat DM ditin ulam alansan dat asanong da piramutan mi putut-putut. Okay. Jadi mantad dat awayaan dati lobuk kasawasikul idang domolahing gat koy on dat kwartal na taon na bay no nga karay ti kamanda kapatayon. Iso na patuhot na gumo bo nakura hit ay Yesus sendiri itu ay salungun. Nakura takayati itu sayra na padharong midupagun nga wansayan takalungun samang kawokon pati kawokon nakura mari suai kairi mimbulay nanday tuhot at karay ti di kamondat penghormatan terakhir. Bulinang ko dat ay igitan datid mahilag gereja it tulun namin idupagun iring at tuhoti ngay. Orikot nandahit kapumalisakan nakura rito ralamon. Tunda milad o nga dua na kaki ko talo kaki litan po ka. Masaraw ko dit insan na minayahay ruyong gat manimindat isa alobong nga anakal dit isang ulun. Ay ndo kapio man kodoho dat susagyan di siya tumungag korikoton kasi siminon gya nga ay ndo kapio kodoho no asusad tumungag korikoton. Ita kanon ulid hara o nga tamo-tamo it pangalit mada toko dat it olitan nandun mada toko dahara o nga tamo-tamo katonggoy tay ko itong gamut itong kayu-kayu pengkura ri diki agumu po it oilan datid karaitet hal-hal at urusan na kapatayon. Bah. Tumbayan ako gisam doon ng haro hit. Ato ko opuas at simbar karaitit tulo na midupagod. Topot tud ani siya di korango ko. Haro himoti i kaboros labi pandada ko ipakarajad rumah sakit man nanda iduo gantian nanda tirasuk nga pengkura kaubasan mando guntingo tu kadaw nagyadi ngay langon guntingon kaubasan no po nga nuka na kayo bah saya gunting dulu ko punya baju guntingon naginda
Tumano da po katumbayan nga pikir-kira nga 2 jam iti ino pa itulon nga karangaw po iti talinga siya karangaw po. Kabo nga iho nga ako'y kaylo paingkuro kapeto oyo takan patid ay set pangalaman takad minidupagon pobos-bosam kay pino ay pihan takad iyati sandiri midupagon kauhop nga ita ka momolobongot iyati sandiri. Okay. Jadi dadamot dat iyati na pati nga pempasi. May to kano buruam yang pait ayay o ginawo son tabit buru-buruan dati dat timpudon do. Tu taranggat numan retay do hiti do aiso no mati pangilaan buruon iswang ka pamagunan da tulo na patay hingga na po ngayon. Kamu na pa di tampinay nga aiso na po hot buruon na dati tagalot ngon patanggaya dit sa kira mamumutungi tulun ay tagalongan patanggaya pisaw gata mangumo ay tagalongan patanggaya dito nga barayit tay ko ay tagalongan patanggaya tusin kung malok po di tanganak pot olitan na di nga harami potong tusin tuk saraw di bayang nga arubati to nga podo ringgit limon na podo ringgit katumbayan na po nga hilon na matayon nga hari magi boli-boli nga naraytan da hiti kitab pangkutbah dat aiso no buru-buruon pamuhan kamilaan iswanggat pamagunan dat tulo na patay. Saira na po di mandati potapikad iswanggat keluarga tumanod ti panambarasan dati kasalimpun da iwalay nga iti napot pelayanan mandati paimpuno da iwalay. Hinggad ina po hisikul lo kamulakan nga harada kauludan di misuay kamantadit pinatahak kumadati di timpo na katalib. Okay. Iyo kayo na po ginumayo da it nasilih da bolia paingkukura da kayo ay kapurimanan da kaindalanan da iwalay tay miagal na po dahay di sinumukod ginumayo dat sumilid kamulakan nga ina pa'y malahingam ay kahilo tu ay sa giasikul nasaritaan piadi tang mo sitar tay ko ang katu agar jad karay ta kinarhingan na paing kamati nga ina pa'y dahod malahingam ay milad Bible study mo. Ay milad manunod ko kitab. Ako'y nakumbalat miagal dati tu monorita. Ako'y nakumbalat na kasarod sinarita na ko cerita Alkitab. Karait di Yusuf, Yakub potay ko, Daud potay ko. Ina pa'y di gulo po mo dapat kapiamong kumadita na kamba saritayo kundat tatuang kubay no sarita manu kang idong kinorohingan ko dong pamagunan godudo nga buli ba hingga gulo paguluanan pa idong kinorohingan lah kasyo saritaan kunundo Daud apo apinta nga intano nga kodop no antakan na po huyan-huyan. Kasalimpun nga, iho ngi kodop. Pasi, kano kuno si, ay, kodop kono kasya. Halipiad ako nakapuriman dat pangalaman dat yun nga, oratian, to kay dat pengkukuro kay dalanan dat ay kaposian da rohani idit.
molahing dati tu yala nagay nakapagulo dati numagwanggot ay pengalaman rohani di isuang na keluarga. Nga puji Tuhan, dondo paingigit to kay dat katumbayaan ko makin rahingan. Iyo kayo boleh jadi okon no ko ako natudukan okon ko Adventist mulahing do ko isay no ko ilod iyo ko no po nga akon ko keluarga man nga dondo yati no po hom isiso insanin santo kon paingigit to kay dat ay ralan do kinurahingan tibuti. Amin. No kadidhiti ino po dihit ay pendidikan do kamulakan nga may nadati ulo do kapisuay dadit paingkuro na tarimo dati di timpo na katalib. Jadi ihati no po nga ginumayo mantadot ay okon ko tutuduk kot molohing right ko katumbayaan isuang kebenaran. Suway ko sayra de ginumaya to kam iri na din nakanuhom na kailo toko. Iri na dadihit man dati simbanay. Kada da ila tanganak dati nga kapuriman dit paingkuran nawayaan dati sebagai sangulo na tumbayaan kinurahingan ginumayo dat pailogos natudukan na mulahing kapaing kukurad agampi isuang katumbayaan. Kumbala ko matimina kinangod ucapan di Presiden Indonesia Jokowi. Makasih. Iyo na patinga mantado keluarga musikin. Kumbal ko na po mangumo, iyo nga kumbal. Kumbal ko na po nugadan dat maniwa dat walay, iyo nga na kumbal. Kumbal ko na po inggorit to po kakat dat business, iyo nga na kumbal. Inggorit ta sumikul na kumbal. Manta di mada ako iti na parayat ko nga nakapurimanam kawaya edit nawayaan ko di timpo di nakatalip kasyo. Tau ko mamutatap pinutinda tangolun. Nam iya din magyari. Jadi manu mantoko dat kadad ilo na patanganak dati nga kawaya os dati ginumayad isuang katumayaan ni nakatalip. Mindaw-daw tokoy harhimang kuit minudali imolohing itina tampinay ay sikoy lod isuang katumayaan nga iya na po dihom minudali ko. Okay? Jadi kada dati pulogosod ino pa'y tanak to nga mudali dat ay sa mga hak dilo ay sa manudok do pa'y kuron ang kuit alan waya do katumbayaan dit o lumis. Ina po hit tindalanon dilo dot magindalan ralan do kaposen rohani nga lobi ko gumuot ay yolo na po nga lobi ko monotos ko miyagal nawayaan dati. Sa kira na po makan sampiring ay no nga iyolo na po 2 piring. Okay? Ako na po supalano. Hoy. Jadi iyati na po di ginumayo nga ino po hit monotos takod isang tumbayan nga piagalon nila tanganak natin nga induo kalopi hodiyolo dat ay monotos at magindalan isuang katumayaan. Nakuro. Ay lan na dati dat timpun po bayan na hom o gumu kopihot kaimbayatan. Iyati na po dila dam nuno na kaimbayat. Bobos may na pila sitik. Okay? Iti kakusayan may na pila sitik mo kaimbayat. Akuri po
piagalan na po dati ititimpubay no kaimbayat oy akuri irin ka ko andat ina po hit usaha monotos to ko nga opil induo montakil tanganak kamulakan ay so mati otumo dit lobi kagayo kamantaditi tumanudat nunu pangaturanam kapagalan di molahing iati na po nga apatut tokod manudok kitanganak dat mamuru-buru montok diolo dit apo di no kataubat ino pa tanganak idi nga mantudukay gisamba iolo na po nga harodahot kasianan diolo montok katulun na mosikin itulun-tulun dat ongoin sok tertekan tudukan to kanelad aparagat isuang buru-buruan dat ay ralan da kinorahingan mantad pod itanghanak yolo harohit katatapan dilod isuang koposin diolo nagi kasap yolo dat ay berkorban montok kokosanongon da tulun da suway montok kot pekerjaan da kinorohingan irin na day mandati potonomod isuang gaginaw diolo moit iolo na padinga silih dat pekerja memuru-muru miampay da kinorohingan jadi iso karajad sonong ko agat tok agat mutilo iti na pot otapot nagigid iati na po di laid nga miagalidit oy duo to mutok na po ba kabaptis ko hom hay so no komondot pamuridan toy ko kelas belajar susulan alkitab to pengkuro kabaptis apa mbah yun di tanah kemanuk kawo kon nga iya dih pia nga okuri miagali kapitim banget kantakan tu okuri akay bayatan nga timpo bayno gumu akay bayatan na pamagunan lobi pondati kamayan dat ay kahaharan isuang dat iti internet tiada batas hali piad isuang po iti dang karajaan nga haro hibohot panalob nga gumu umay atalaban kombalo kuno kapiad miagal ka mintang nga handphone pano kay sisisis tok ino po hit sanong kapiad tanganak tat mangintang nga ilo no TikTok lagi TikTok mintang ako na tok gumo ibagay informasi bo nga tanudan na paginawahom gumo tamo di at aayay intan dati nga may to kayo nila ilatang anak dati panatasay dat momonsay ilo na po nga aparagat to isuanggat papaindalan na tugas-tugas pelayanan timpunon na po iwalay may ilo na po nga aparu untuk ilo na po di nga tudukan dati untuk menjadi rajin isuanggat pelayanan dat kinorohingan susah kamu susah mati iati omonuduki tanganak nukalati ay makinangawilod iho manudok ka ko ngayon igereja ikalas kanak-kanak ipiyahit manudok kahir gereja pira tulun pira ginumut tanganak iya sangulun ni tanak no kano
Ay siya mo kinangod ho ka. Kori ko tiri kalas kanak-kanak. Lebih hopod, doon hopod da tanak kot manidit o nga sigu-sigu kanak-kanak igitay. Iya tumulahi nga ay pakinanghon dawlo na gindad it tulun da suway. Ay. Iya di namatuhok kantakan talangan iti bayno. Ila tanganak dati bayno nga munta kita nga sigu-sigu. Elda Edson. Hila sikul nga magisusuayot koindalanon. Awayaan. Yati na po di gulum ransom. Ay iso na kamondat isiya na pati nga harama sa alad pamulajaran ay sa tiyadi. Bayno na po haron na ti kamondo okay pamulajaran. Haron na kamondo hyperactive no. No pagya kagungaran di. Iyo gumuo pamungaran. Pendidikan khas no ngay bayno. Yati na po dit ginumayo hom. Iso na kalas hingga hit kongoylo ito nga pintar to iko pay maha-maha ay si mo yun agal no po iswang isa kalas nga bayno no po hom ogumo bobos anda di gulo po dat kelas E, kelas B, kelas C. Ino po hiri kelas E nga tokom no nga sampipi no mati milo-milo. Kelas B inumbur 2 milo-milo. C, D, punday hiri D nga ako ni kaami lang nga kagumuan nga memang ga amo ako ilo. Haron nanda ito nga iso duod ni porolo to di ikoy-ilo tu kay bayat di ta koy lo. O hiri nanda ito nga dokutur nga papaharod ponisan haran akod iti napatanak iti nga har masalah pembelajaran ni siya kamo. Kemudian okay pembelajaran. Kelas kambing. Kuy kumbal kor keti kelas kambing ay hirinan ulam no kelas B. E, B, C, D. Kelas B na lah. Ini kemudian ay tadi din sinam iyan po nam ay milad tauki nga pembantu tauki o boleh ka. Tu akan gaya ka kelas E. Kelas kedua no. Ya, haro po ngay kemudian kelas pemulihan khas. Jadi isuang dat kerohanian nga tumbayaan toko dat olumi sidad harotit ikagalagal piatit dan sikul mo tu tapatid itinupo kamilaan dat isoot kayanon tinimungan di tanganak ay magyagal no madati nang kalahingay takapya nga hari asikap pakarati hari akarati hari amin rati-rati magisusuay awayaan dati itipiat gonggolahingay. Jadi montok kot mengukab o menginsubuh tokol tanganak kot aparaga ti iswang pelayanan nga may na dati pati lambuso sakira anak kayong pun may na dati paimpuno ilo na pabinga orahian na papaindalan na tugas palayan na kinurahingan maya da keluarga tuhiri na kasalimpunan da ilo na padinga kano minsingilo o mamuru-buru munta ka iwalay hinggad ilo na padim apatut to katarimo da tugas sa lisi iswang da keluarga. Monikid dapat tanganak dati nga manto kayo lo tariningo danuno. Mangigit-idit bahagian da pelayanan da tinahak dati. Tisom-tiso. Kada to kano kombal at atingayaman mamgunoh dat longon
daw iswang nga mangangkat ti kaagaton da iwalay gakod daw iswang nga popindalan da tugas. Bah, pingkuro ako to saro. Tok sumambayang wagi nga paginuhuan. Iti nakalamukan ta kasumonod. Iswang nga kaluarga nagiri kain pun o kita. Pasala sumambayang nga minuho ta kono ay ba iya sumambayang. Yuho di ko nihab. Ta kando indo ko. Iya main po ka. Itanganak kapag yamongon dadi kelas remaja balia iya lo nga iya dihi maginuho oh iya tu kaila sumambayang ay aku kaila sumambayang ka iya tu o bisa sambayang iho iya ditinu doa pembukam takado iho kagus sikula sabat ka insanan no pari nga lobi do kayumpu naman tadid iwalay iyati piyami karuhang nga minuhuid isay sumambayang. Korikotan kalas remaja maginuhui tanganak datit isay. Jadi man to kono yelo unsubo o kono po ko ayelo tingayaman do papaindalan di tugas pelayanan nga kanu nagelo dat sumaan kanu manaan nuno pohit ay tugas pelayanan man poy gitay kumadilo. Jadi dadamo ta ina pay tanganak idi nga kampayelod papaindalan da tugas-tugas sa iswang karohanian may dad irih na pakadaw nga kanu papalay diolo iswang gat kalalayan nagi duso. Sangkura ginumudat ay timpu dit nadan muntok katanganak kamulakan hingga irin pada nga apatu tagunoon dat sumaan manaan di tugas-tugas pelayanan hiril hawa diolo tu iala no padim amulok po agaras po kanu dat manguhup pemangakat nuno na pa tugas tanggung jawab po keluarga hirin na dad iati na pod ay sebagai molohing nga kanu papakita dat ay kapusohon dati maya dalisi kumad molohing tapa nagi tina. Jadi ino padi kasondotan nilolo nga iati namutigyahit osilih dat kapagalan modal lilat tanganak amono pati mutiri ay min sadu iri harap ya kasimpangan nga ay osadu iri ni kamanda tulundat hingga nangkugya katuntugan idit sup akon ay kuah dat akon kahirit takano haro hipiswayan nga ay osadu ay min sadu kopyo amono pohom aparagat takon po sebagai molo hinggat iswang pelayanan nga itanak kadaw nga mampay. Aparagat takon iswang gat pelayanan dat isaliwan na gereja osonong tulun do mamarait dati isay toko itanganak dati nga kampay ni kadaw tirdi. Puji Tuhan. Jadi irin na dihot ay timpu na podondom ilo no kagaton dati. Tudukan to kayo tanganak nga miagali min sadu kopiotit iti kaing kokoton dati wo. Asaro ko itanak katabang ko dit. Kumbal ko oritan iti di gulo. Antakan da taon nanam nga atirik bagi tanak di wo. Tudukan na ditama daw.
Uhotan lagi ditanakot. Nuno dia keputusan da UPSR ka. Nakuna tumuhot. Tu iti nakuman kun misuhayat kain ko koton di generasi ti dondon itanganak kot dondom it dilaid. Muhot nuno dia keputusan dat UPSR tu manuduk doho ka. Sigu kotoy kamatugya. Ilo na ngay kaagaton dati lo. Dat ay papaintalang nga panudukan dating pubay no. Tu itinapakamulakan nga manuhilod haroti kamoyan da jaminan dat ino pa'y patudukan no nga paintapot kontak kumuntak diyo ikaharapan diyo nga mano pa'y oni ba ilo itang pinayom patudukan ta na po pakita nan ta na po pa'y kukuro takod sebagai molohing papaindalan da tugas-tugas pelayanan mentok kinorohingan ato ko'y oporlud haro kamilaan dat karait tetok mesti nad ikohilod internet ko laptop ko pingkuro ato ko'y tagalot yun di tu right pa kapalayanan iti nagi kasiribaon na ginawahit kano papakito ang papatudok pingkuro takod monopot ta iswang palayanan nuno na pa'y mila dati paindalanon may takono oy do mamuru-muru miyang pailongon dati. Iswang pangkot basyam ayat kahapod. Hila na pala nga pinapaylo kuman dati kadaw. Dadamot at paimpasih to ko po, paimiyaw to ko po. May na dati patudo ko pakita na umadi tanganak dati. Da paingkura kaparagaton dati iswang dat pelayanan. Amin. Puji Tuhan tu sabat tapun dat orikat nga aparagat nga ito kad iswang pelayanan igereja. Iwalay kasambayang nga ito ko. Sayra makan ino pa'y digulo maginuhos sumambayang. Nga hanam adi ko soli huwa kondat iya na po di sumambayang. Tu papatudok kumadi tanakot. Iyati nada sebagai pananud de kinorohingan, palayan de kinorohingan, iyati ka. Tumbayan ako, sayra no po, asukod, gumayo, agayo hitanak, buli dikatak, miloborosan dat, haron na dihot keluarga, asaraw siri, oh, ino po hitanganak, ako pohom, tok, amu, namuti tapa, o ilihan, at right ko sumambayang, sayrad isiyo mulahing, iya di naman siya di. Oh, naratian ko na dit. Nakurato itapa ibaliw no pa sumambayang dilaid ka. Jadi ino po hipakitonon dati dondo nga agayo hot kapurimanan kahandaman di tanganak kot sayradot ilo kadaw nga sumukod gumayo. Kumun po di iyati idi sumimbanin lad dilog eh. Iyati ni mono sumagulo papakita gulo dat paingkukurahot pagindalanon dat pelayanan panginjilan paingguasan na dati iswang at keluarga. Karahian na kinarahingan nga itinapot ay keluarga dati hiti pemagunan nga osilih dad iso o kapagalan na keluarga dahil suruga. Tok. Paingkurah di osilih iso o kapagalan. Satu contoh. Om naraitani dati ditino hingga hodo kayo karahian na keluarga imaginuho ko sukarela. Hingga karahian to ko. Teka iya kayo mikaruhang. Hingga karahian to ko.
suhuan ke karuhang no sumambayang ko it tumitik no pod ba iya sumambayang ka hingga tasanong hingga mata sanong it suhuan ko po unsub-unsubon ko po ba sambayang kamad sambayang kama modop to no motiti ka nakurundad ako na sumambayang umuhot pakagot ya di nakurundad ako iya na sumambayang omisway dito depan na bay no maginuhu pinuhuan jadi ina paday karahian dati nga misalnya libog ya sekira mikaruhang ke kada gendod napay sawo datando at suwon kadad iya no po suhun nagay karuhang kampay di tanganak suhun ni tanganak itinupot iyati sebagai rumah tangga da Kristian nganuman paingkokoto numan nagi patunudo tumanud dat korohian da kinorohingan itih nohit iso ot ralan da bobosot ay kanud papakito paingkukuroh nangkud manampasi iti kaboboyuhon dat sangulo na Kristian papaburu dat pelayanan da kinorohingan umbalan to kono giya umbalan pa ibobosot ay okoro sakirod ato kakasap iti napasumambayang iswang na keluarga sama adad doa pribadi teko isambayang datid oposik teko magindalan modop sa kurang-kurang ketiad di neritan yad iyati no pwede nga sebagai kusay imam dalam keluarga. Jadi mentokot iyati sebagai dat igitan to kinorohingan manahan to diburu-buruan dat hinggono po ino pa'y binabang tulinaw mantad dat keluarga di tiadi nga papaintalang kot kapuasian dati sendiri mentok kot tulun-tulun dit amu pono katutun da kinorohingan mangahak dia lo darumikot umad nununo pohit antakan iso ngimbayat di milo dati da gunoon asilih nagi da kuasa mentok ka kinorohingan isuangget katapatan daw. Jadi aku nonton koy agumo kagaton sekira it ang koro pay tanganak dati miloy dati sansagan nga sekira na po di timpubay no kotuo na tanganak no haron nakaposin sendiri may to kasari pati lambuso isambayang mentok diolo sekira nakatangkiad tayo ka nakatangkid tayo ka nakalakod nakalamok alang santo ko harap po kasari kasiwatan diolo paguli ihati nga haray kasindualan haray panasalan dati tako iti lambuson tu iya nga okoni ko tamodon yun okoni ko uhang yun da itanganak haro na ikan to ko silapan kolomok ko dati dahiri nga tumbayaan to ko dot ay kinorohingan no hikano dot monghup dati monoguanggit kagaton kasindualan dati may dot poti lambus ta kay kasari isuang dot pelayanan miampay dot aparagat jadi pahitian to kanati panambarasan dati tatong bay no puji Tuhan mantadot piramutan dati kanaw misisa to kad isuang sambayang kinarhingan asundu isong kerja sorga kung sikaw da tatuang diti insan pakagod na kayong pupusih at panamarasan may payda simbayan santa binay bulayan dahay
nga osilid isa kaguhot kagarason dahil iso ang katumbayaan inakanuh dat mon suduh dat ginaw dahil patilang busa o girot kumadia sa bagay tulun dat olomok iho kadaw nga haron nagiit kalomokon haron nakasindol nakaganit na ginaw dahil tisom-tiso nga pakiampunan dahay kiampunan ko akon ko asilid isa o kagaton dit mangantob insanan ni head o humikat kumadia. Kung sigaw Tuhan, hali piad haro ho kasindualan, mantad no do kaboboyohon di tanganak dahay dit akorohyan, nagi akapian takorhyan no, nga alansan ni head insan timpo do sumano, kaguli kagwilo, kanwi head patilamusa o girot iswanggat katumbayaan. Itong bay no, kung sikaw tamangan wi hay, isang masuwab o sigayam kanu pendalan dat nuno na pahit buru-buruan dahay. Kanu nagihid ay magihop iswang dat palayanan. Tinasamayang dahay isang Tuhan Yesus. Amen. Hinako po, sanong tatuang kumanako din sanan, lumison na dako tadapot satu hari bulan. Lumison na nipi, itit tatuang kubay no. Hinako po ho, kapirubata ko dat tatuang suwab. Yesus ka sa sarili ko,